Yehova fefu tauno ke dededa mangadeta ia faluka ami ba ibu dede zoai ta Yesu Keriso bafa omasi lo walangi ama bafa awasa kehehan nia ni amunika iadu taro malilo walangi ni fatuna heda bazi magande ba minggu fili ufam bawa silima tahun 2023 ni ala murai bazura filifi faza ufa ngabua sara irugi ngabua zifitu imane lilo walangi batahau gua mondongo ba menosi mana ya mira talifusegu so masinda om bazi hulu dedegu fa omuso dedegu basino mai dola da kulagu bami mana banga be ya ami bakhzoaya ya ami somasinda om u anda ke gebobia bau anda ke jitihe ina uhasam wa dudu bakhzoaya u anda sagai kheu ya ugu awu sila farai anda tolo ira sino fa awu kheu babang bakhaturiya somuso dudu awu gelemeno ba awu tan be bahalewe ni tanu tei bazura ba auri anda baya mama lemale ba omuso de demi ba khezo aya ufuli uwa mi omuso de demi ya boto ba de demi ha fefu ba ebolo de demi anda no ahate zo aya baya mi busite de hadia ia ba gofu hadia ia ber na soza u de demi bami bokai khelo walangi babangande babangalulu ya fau bangande sawandele bai roroge de demi awe gera erami fau hahab de ande khelo walangi sabele moroi bagera era ni hafefu bahu keriso Yesu irugi da taromai lo walangi mangandeta noma baso daromalima omuso de dema bamangande sohagele soaya ba ia da iduna da aga ba masi da aga mangirenusi ia ma bakaya ya ba dema ba ma de hu ba leo tanu si suki de dema ba ina taro malima de dania ba da te faseve ba dema za musana da aga irgi muwa aba ba urima ba muwa ba gamuatama siroma hede khema tama fomodomo ia do ira talifusan yo masih baga zoaya tasuno lo walangi bata ande sawan gele baji magande bawa omasinia bafa khode de lo walangi khoda ona saitehe khoda ginetu si suki bawa ndugi ngaluni amuni baji magande menofa khode de lo walangi bafa uridande bata fuli sumangi lo walangi irege tefoa khumi de lo walangi baba urida za musana ita ira talifusa ni omasia ba kezoaya ba minggu baji magane fil ufam bawa silima tahun 2023 tei minggu ya ia da rogante iluahania dai miangane batebe ikhumi natahauge ta osisi da efehede Yesu Keriso bandani fahamia bahegi bani hasatum mesoya nasabagulidana ibe satu pengharapan ni dena-dena bani hasamati ketika menghadiri si mati batebe bati amwalaga da bazangande khelo walangi ira talifusan yo masino ba kezoaya taroma lilo walangi ni fatuna baji makhande ya da faulo da efuna ni be enia surania bambanua rilifi ande hewa ai posisi baulo ande funa baro masuk ia batenga bayro so ia amaina batenga baba ohahalde so ia tetapi baha badurunga menotekuru ia
Tetapi berbalik ahono de dunia saat tu, meyaya ande inoni lo balani, ifai kilala, ibokai de dunia, irege ibe esurania hewa aidania, ito huga Timoteo ande, baba maema pembanua wilefi. Ira talifusen ni omasio baheso aya, faulo ande samulsa ia genoni lo balani, sila ahono tedu. Enau si Roma ehekunia ituriai ke daromari lo walangi. Bana tafai bazura bilifi faza saranga wasitelu me bagurunga so ia imane badaun. Wanda so hangele lo walangi ero itere tedegu ami. Artinya faulo ande hewa ai posisinya bagurunga. Tetapi tedunia baham panuan ni hakeri so satu. Andai rata lifusen ni omasir bakezoaya. Faulo andai fa amarase kunia. Ida dau ke ia. Tenga fa asana kunia. Faluka ia ba olong fu bagurunga, ba faluka ia ba erge dedu. Ba faluka ia ba wahidedu. Tetapi le faluka ia ba erge dedu. Baba nuriege turia somu sodedu bani hafif. Andai rata lifusen ni omasir bakezoaya. Imanesi to balitei huo baji maukande. Fuli gelowalangi na soza budede. Fuli gelowalangi na soza budede. Ira talifusen ni omasir bakezoaya. Sebuah penekanan dan realita sila tolale alua bagina te ia dae. Ketika baba auriniha abusi baik ke dunia menjalankan kehidupan si Roma kadang-kadang fangerang-ngerada ande lelalah ke daya itaniha abusi baik ke dunia irigi dengan fatih duha duha ande olifu itakhlowalangi tetapi niwania bazimakan de fuli khlowalangi na soza duha. Nata fagi ba natahalu ia duma-duma kheda. Ibisa ia jinote fakoi bazura mareko fazalima ngabua si 20 asara. Irogi ngabua jiteru ngafulua efa. Samuzama ekhe. Bamu Yesu Kiriso. Baji sambua banua. Baba beasomnya bafaluka keniani hasato. Baso sama sazatua sekolah anda. Bamui khenia I orasi Yesu. Baba ngondasi nia amaina si opena si baik ke ifalua ya ia da itu hidana fena Yesu Kiriso. Hani hadi ni hada. Ya ia da ya iro. Bameno itu hidana fena Yesu Kiriso. Ba ifau ke si fofanganda. Bahumede ia ke Yesu Kiriso. Imane no farege khenono ai tolo ia. Ba menomo Yesu Kiriso. Ba bere ba atomiha ande. Ba lelalania amaina. Tetapi menosonda alave sendo talu ande. Ba meila so Yesu Kiriso mamati ia. Aroda dunia imane hea ahe barunia ugogohe badhebehe ande baba yani ha maina tetapi le hadis kembali hambatan kheda ala beda hana menui fuli khalobalangi sabuda dunia mamati ia dan ketika so Yesu Kiriso padal maka ala be ande igam-gam Yesu Kiriso irege gogohe gahembar Yesu Kiriso hadia zalu khania imane babukunia munin ba otufo no ande badusinia badhu sai khania artinya fa amarasi badai amaina sino idadang ke filem wafaki tenga waktu sino dogo-dogo dai khana tetapi khana alame da eno ada gedani ya bawohi dan udalu mohori haratonia mohori ganania. Tapi meia musitede baba aniha hande kita uzalu amaina. Tetapi meno ifuli khlowalangi sabu dunia anda maka seketika dah
faluka ia wa umuso dada. Andai manis to bali tu ho beru baji makande. Bai mi busita de gofu hadiah ia. Bai mi busita de gofu hadiah ia sara ina ulema malemale wa umuso dada mi. Imane banga wasi efa baya mamale-male wa umuso dadami bakheso aya ufuli uwa mi umuso dadami iramaina batalifusa natahau ta osisi darumali ande me faulo ande megi bakaba guru ngaso ya pembanua Roma dan hana bahula sino iila sino alua furinia. Ternyata so ngagonia babe amoi enoni andai ya ia da gewotia ba zitihi badai tanda sai besibai ke daromali ande baya mamale-male wa umuso dadami bakhesoaya ufuli wa mi umuso dadami gewotia ba zitihi ande so watiti sabangira-ngira bazima efusibai ke ya ada babe amui enoni lo walani imane gewodia batehu tenda obazima efusibai ke babe amui enoni si manege jitihe imane bate doma efunda o tehude ma efunda o roihe gewodia babe amui enoni sedangkan bagi neta da ama ina atau si baik ke mahal si defal tu bazo masih lo walani sehingga abu si baik ke dede baulo baba mondongo turia na bonia babe amui enoni ane sehingga le fo ha dede ge gewo dia ba jitihe ando imane khera baya mamale-male wa umuso dede mi ba kesoaya sehingga meno faute bangera-ngera si darwani ane ba abu bubi babe amui enoni ira talifusa ni omasia ba kesoaya ina ulema mamale-male wa umuso dede mi yaita ni hasamati ande faduhu de telefona lo walanya wa kehidupan das iroma ande amatir wania ande da umo rosara ni ofona eda ina ele mamale wa umuso de na umuso de bazino ya mwala ke dalo walangi ina lebih umuso de ketika fondoroge lo walangi ketika fauha de senege lo walangi lebih ibu amoroi bacino tatem andira talifusan yo masih bakke soaya gewodia bazitihe ande sabu ada penekanan heda yaita banuania kiri sosato na yaira sidahu ade somau tesa bangira-ngira babi amai enoni lo walangi maka besi mane dau heda bagi nutu ia dae lefaya osa na imane si sabar nda owa tola jadi dae imane ge sabar nda owa tola musino dae maka amaina fefu da no faha de lo walangi tenga berita yaita enoni lo walangi maka fa mahada bazima khane artinya amaina fangaroda pamamati dae besi mane si fonte bangira-ngira ane lefa umuso de lefa ha de tetapi so khada iru aroma mati berwa moto pada deda lo walangi dua imanes kembali tu obai bibusi deda migofu hadia ia tua ena apoto pada deniha wa ibolo dedemi ngawua silima imane badai ya boto pada deniha fefu wa ibolo dedemi no ahate supaya amaina batalifusa ni omasia bakezoaya dan ini tukan kusibai ke wauno ande i ombakha kusibai ke pazuramiha ande satele babano abilifi pahewa ini tanggo saigonia fehedenia banabonia enoni lo walangi imane ya aboto pada demiha fefu wa ibolo dedemi no hatu zoaya artinya lefa ibolo dede amaina ketika le hadifa ibolo dede
maka faabela khami bulidana da uzangi ai ko ya ita le hadi fa ibolo dede alio sibai ko iona hia ita Afrika le hadi fa ibolo dede le hadi sa ita fonaha kesalahan nabuda le hadi na sa fa ibolo dede amaina batola mana le hadi adele bahasa dede bazi soya ita hana ina bakhuda manu fifu hadia ia tadi wa baulo badae imane ya moto badada mi hafifu wa bolo dada mi ande no hatu soaya artinya formata bolo dada kadangkala le mana ta ila dai amaina hadia zalwa baba urida so mana ada kesalahan seketika dan harus bolo dada tetapi basi maka de ifahai tatarung walilo walangi ande inang aboto pada demi hawai bolo demi menoi ifahai tatarung walilo walangi basi maka ande tangerunusi ita ya ita samati tangerunusi ita ya ita inoli lo walangi sondenia he baba mareta dan he agama ba ada hadia no e bolo deda dan hadia no la ila ni hasifasu ya ita wai bolo deda Bai armer ita ama ina baba au vida andre bala khami bulidan ane dan yone badai imane no ahatu zuaya anda dan yo funai uda baba au vida ane inna la ila ni hawa ebolo deda me Yesu Kristus ande no ebolo sibai ko dunia he na la timbang ya ebolo de dunia leknya falawasa hena lela tema ia lalau khanya behe de silo fau bazo masia ina dali bawani no hebolo de dunia maka da du madu makhda ia ita samati bazi makhani telu bani busi tede gofu hadia ia telu ina utola miroroku kihami imane banga buasi fitu Bairo roga demi awo gera erami fau hahau dede anda khelo walangi sabele moroi bagera erani hafifu bah keriso Yesu amaina batalifusa ina tola miro roga kihami ketika faurini hande yo nahia ya he halo walangi maka jelas-jelas ni anda tenga ya ia sama ter faurinia tetapi eheha sioroi lo walangi na eheha sioroi lo walangi soa ebolo dede na eheha sioroi lo walangi soa atua na eheha lo walangi soa abele si fau do bazo masi lo walangi na eheha lo walangi zangiai ke ya ita le hadi ke da fa fa ke de manaroda na eheha lo walangi zangiai ke te doda maka le hadi fatiu sa de doda kenaroda le hadi fa maturoli kenaroda hana no ehe halo walangi zangiai ke demi hadia ehe halo walangi zangiai ke dau feta ia dai nani we baulo da bambanua Tesalonika bini bunu ke he haan he bisa mi hasino mamunu ke he ha baba urenia he mwede he de jisuki badadania balu hadi ibo he ifaru roda dania he hanya moni falu ada da ala la nitur lu hadi falu amai dola sino mamu he han wo walangi da baba urena anda yai tera talifusa ni o masio ba kesoaya ina tola mi roga ke he hami ta amoni yo ita amaina ta forma basu ke he halo walangi baba urena ta forma basu ba bela walangi baba urena iregi ehe halo walangi ande da usa matur faurida samo fa atua ya ita samo fa bela ya ita baba der fekulian de to badete gulidan ira talifusa nyo masia ba kesoaya badar malilo walangi ifahau ita babe amri enoni lo walangi moguna soba o hau dede ba moguna soba hono dede
Mamaguna so bahasa radudu. Besi mane ke dia ko majiti he ane. Tetapi ena utero roga kehehana. Ba ena uruma waso kehehalu malain bawa urida. Ba ena laila bai bol dududa sifasu yaita. Ando yaita baji malkane. Yaita sino enoni lo malai. Yaita sino manua Yesu hama atu ita. Baji lo ikau ni ita bahalu wada sino fabebe ni fabuhu si kedelo malai kena. Maka ina soba ohahal dudu. Ba bai bunu keheha. Ba ena uruma bai bol dududa bani hafif. Ya sabelo ita babe amai enoni lo malai. Irege malala halu wada si roma aku. Tefo akemi lo malai. Iya tu.